No other person than Appiah. Akyerema 2023 grand finale Madam Wasi. Akyerema 2023 grand finale. Go Kumawuman. Midin the Abrefikoto. Samusha Mintumaya Efremia. Your friend Efia Abusia. Echese. Efia Abusia Chawa Eya. Sansuna and Pennyfuaka assembly say. Abwa Bibekawa na if you want to make. It's immense said. Efia Abusia Chawa Eya and Tiana Waya Ashaye. Madam Wasi. Na bense mihene ene ye bia eyesu nko na esaye enijie minim die nanso bia na de me kan ye no pre se ade a yehu ni nei CBS bi wo Ghana habe bi dia na minim se ya boboa ye nkwada nkitisia na ya pese ye bema omo ayi omo adi no ma chiro omo ahofe eni ni omo timika eni omo ani munyam ade ba ko aya mi huni se unyini a obroni si confidence se bi new mo a ade bi okra na otimi ya na ehunti ontimi nkasa no atimi nanso senia ye wofa ye nua maano ye mamai
aye bo ejina enipa nim aye de omo yi esese ye show omo nkran ye de asidama sikapa foundation se watimi akofa sa adwen kesi aba ni betim dia tete ye nua ma no nkuma ni ho fa asifo eye ni gisem ma ye nyina esanse enye obia no ho pra wotumi kasa nipam obo ha o ma na kwanya so nkasa nipam a na kasa praia ne den de hesenia ye nua ma no nkole itimi begina ho daada wo mo eka nsem ene anwen nsem kyerɛ ya lete so moya de nia eya me fempo ni se akola bi mpo free mu a otene ho ase se eye competition to a free mu kra enya hwe so di kan a enkeye na so a free mu a enya ade ha no ni nyina e confident obuni se enkuranse ne tumi a owo eni se do no ankasa ti ni hu diva a watimi aye entimoma besroma ye nyina no yema ye nenye se bibise wo ho we de dikan enti se emfunso bi kura ba ho a ye tretren no na ye nkoso nye na mi ogidie se ebedu ba bi na fi abeye krabebe se krubi efe ho besro de wo ko ha ebi afibia no mo tete nkola eye bibi e friend Miss Akyerema nkola anketoa yi wo ho adi yebi o kyerɛ abe nkura no obi ba abefa de eye akoye bi e wo baabi enti akola ebe yi ni se wono na wadi kan no ye nhye ni nkura ne ye mo na baso wo soso kra wotimi ye bi empo se ede di kan no na you free mu a enye hwe waya ade esa nya kola bia kra no betumi nya akogodo abegyina ho adada ne ho akasa sede bia wotumi kasa ya no ende ese wo kasa no wo de ho ho se wotumi kra ayebi me do bibia ase ne mesre ne se dat bibi se ba roimu a lemfi ya hunshi se uni sebe sikampo na de beboa na wo futuo bia na odiama na ma ye nyina ya ku anim na kuri etumpon me do bibia se me da mo ase senne mi jina ha na me be ka abakosam ba ko a efa afasha beshoman edi aya fe no papa nantwie ya afasha edana na otumfo osetutu akoma so yie pa esai akokodro ni edina Barima Tweneboah Kodua eziye wo abra enkrofo bi tu kumawufo so sa eje wonre wafuo ni wonsase efri wonsam eya Barima Tweneboah Kodua ene owusu inti nana owusu inti awon akantanko ene twa entuma esi wo mobo eje kumawufo fri ahunyehiam nana nom we ya abakwasem a efa Kumawuman me de bra me da mwas Yabako Mr. Frank Akyerema now all the comments kakra out together. Osa, I can say, but Mike Manawai, Madaroma. Osa to say, why are they? A Fadiana or the Appa Abedi Jumetiano, HSA, Obetre, a Mamrene, a Manie, a Fakumu. Ene ekwanya akumawufo edi afashe na oche ye niam bebre se kumawu potempo beso eye abase na ote edwam enso eka sa jumedia ekofo sa
yɛte asantemɛsi wɔ ɔmo so ka ho paa wɔ educate yɛ na mɛsrɛ sɛ da biara no yɛahwɛ me nua ka sɛ hwɛ diction no ewi a mic no wosi control no mɛsrɛ sɛ yɛano ahwɛ no so yie ɛna ebie mu nso sɛ wonya akwanya bie mu efiri akɔ baabi foforɔ sɛ wokɔdi dwumaso bi sɛ yɛana ahwɛ eyeball to eyeball nsi wo traffic na ɛmfa saa dwuma bie ma wayɛ adeɛ mesrɛ mɔmɔ mo nsɛm abɔfra no wayɛ adeɛ paa wosa ni favor baadare me bekasa fa ekwan a ye fa asunya asanti borre kente ebre bi etwam no na abofuo mienu bi te asanti borre na ba ko dindi na akulugu ana ba ko nsu dindi na ameyaw edrubie bi a won mienu ko ahayo na ahayo nimnu won ko hu se aboa ananse wenye ne ntentan wojina hodin hwe sane aboa no nyene ntentan no na ye won ma wasre ananse se won chire won ma ananse so de osia yo chire won bedu fie no esan se sabre no na ewiasin bieye na ahumani ho into one car on three ball who dine ekwan a obefeso anyini bie obo amadi ye bibi di kwachire ebo nrehini ma no bo won abaso one mienu bo mu ko infant mba mu ko di won dumedi eho na wo ko hu abrofo man duku inti oyi abrofo man duku ano nhuma de ba asantima benyini kentenu bi ma wadi kwachire borre hini biom na wadi enije hwe ni fejitu mu ma otu aso de ko asantimenra na otumfo asei tutu a wadi kan enije ho na wache aden se ontu aso mfa asantiman ahofa so inye biribi mechire no won ahaya biom no won konya je bi pa munya ahoma bia eye tuntum ni fufuo enam so ma wonya ahoma tuntum ni fufuo ma wadi baninu kwentenu bi won hu sanya ne fiatie no ma wadi kochire bonre hene ma wano so ne won de kochire asante hene asabre no nana otumfuo osei tutu a odi kan ne feno ma no boron abaso wo asantiman ahofaso a wodinwene saadie no na ni fenti ahyeta asantiman ne Ghana man ni impo amonu ni nyina ye ne ekwan sonko a ye fa asunya asanti bonre kente na ni santi mesra impenifo adofo ne adomfo se mommoa me na monto abano mame na mindi nkunim wo akensie medam wase Chansendium afama ayafeva wajadiye papa akolano ano atsepa yi enya sam ketewa enanti yenta wono meko madam PSA na onaso akasa kakra adiafa favor a display one of the platform is for you. Say how are they? And I'll see the brain. Say, oh my, acquire a fast way in your bonny kente. And as I say, what hobo, we've taken us through the various processes that it took. Acquire fast when your mom made the kind in your account because you won't be brainy into why are they? And I was saying, no confidence to display any about how I the counts. Why are they?
Madam PC, you know, supply and coupon, and she will born some. No. I teach anything. Matter more for me, more biajo. And me baba tram bobre for bonkum hino. Me banso, my mind, nana attach robwa. Nanebo, me baba chem dibre. Nana, what asante mayimu. E toda me Kumawuman who ya ye. No son crying say, me so bumesikeja. Ne ose tutu. No, me ya nyanani. Aya ediana ya ne sa hodia. Kumawu. No, me sama na enkra a enibo Kumawu boti pen. Ebini agogo ni inkra ekeka hu. Nananom me say monche mudibre. Nananom ene me baba culture mu say wo ye nana ma ubonkum hine anna so ni fa hine enchele bobre. Nanano mano ato me damas. Your intro was nice, introduction of Nekwe, but honestly, the Obey man tells in all, why are dear, why with us? Oh, why are dear, why? Oh, one some Casepa, Dunia Bada, aha. Mema obi biajo nananom ene midin samua ede ne sham ne nika ne sonsia adesua de kase nenne midin besumo ene masem no matsu ne di se ahinsie wo putoka se ye beka ne se chisense ana situa prakopa nyina an se yen amamani yen amania kwansolo di obia osefata di ade wo kro anamens ni bi mu amanfre ye bokum ni fa mu fre ye mpani si yen sa kokromoti hu mopo na me ka for sisters oba himaye obia odi akotini wo ahensie mu ye esanse oba na wo Barima se ahensie beto ha oba hima eni ebusuahyem ye obi free ebusua num empepi no watu aba ma ebusua anukọ benkum sabre no wo hina otusu dada no wo okura watu no ho ade so anase ne manfo atuni ade so eni necessary ohine foforo na ye dini basis awo se ye hye se oye okukwadufo oni nyansa oni dem onye yarefo ne die etitisa so wo posa ni peruwia obo kontihini amane ma kontihini sukokoboja asehini amane mani peda odi ebusua odi odisien ebetu wo yi ohine ni bi mani kwahye ne ho se oni dem biara se ni pay eni fo wahye mu yi biara wo ye na awa atu sunifo wona de die ni nukredie na kokodro ni eni dia odi ba sum ni man achiame hime enso peda odi odihye ibeche savrenu amu ena wo yi Appiah dise insha akokodro nini nche de ma ohene fofron
eno achi atiamehini sha apa echa odanti je apaye go ahine foforo no enai so ankobia ahine super da obeyi de obedi na ade sabre no amu na wode che no nkonya no ho paninsa beje mu kasa ntimefra beje masa sabre no na wode che no nkonya no ajapade bi ti se nkonya chinye agudie ne die etetesa ni nkonya yire sabre na so na wode che no nkonya no afahye ahodo bebre eno achi ochechi ohini nani mani kosoni nananum nkonya mbaako ohenku obeso na konyam no ofani din de tu ne ho so sabre tia na omo nkonya dan mu ho no edi a omo de fra oyirefufo ne akon ahen eno achi oyirefufo yi so afrem soy kantam jinane manim trese obebu enwan no se die se ne fata eno achi wodi kan soy etre nkonya ansana ato ahenfo a ehyenase ansana ahenfo a ehyenase be soy no wo bra ohini no akoha ne ntoma ansana ahenfo a ehyenase ehyen achen nananom minim dia kakra minim fa ahensio enene mi de besuwe mi damwase Je vais se. Put your hands together for her, Adi. Okay. Matter means MP honorable NS affair in the overdo. I can't see your friend James Official. But everybody no answer. Na aka atwa aso. Aha, it is for. Aha. Let's put our hands together for honorable NS your enemy MP. Aha, fina MP abedu kama pa. Oyaji okay, yanto so na yanko judges no Mr. Watch obekasa kakra afa abaye display no yes mo amotututu no madaroma baby ayejo no ihia pa ye tie sere mama ye kwan na ye ni eduma why ebi amato aso mo amotututu monto Kumawuman na yeye Akyerema sem na yeye Barima sem na yeye mututu na sana makasa Barima kan ta kotia mututu mututu na sana makasa sabi e buru sabi nya Kumawuman na yeye Asante sem na yeye ne wo tutu se tutu kan ma wasante sem wo yin o na chagua kwa bia wana mutu tuona sana makasa obesete mutu tuona chagua kwa tutu eti nani wadiga yamuka tutu wow kahuru mo betu ansana ya toaso no yeti kwa mo enwe fifi ansana fifi bia ya mo tutu
Mesre na mada honorable MP asi se waje bue na wabeta jumdia etisi na yema minini ocheo abakosema etisa mo guru why are there why are there with us Mejimeni se na ana mate ha opo ya gide oye yo. Freeze ma nesi he na de obet display actually send ya sant sem etie na ayere na ka ma otiri so kakra freeze don't do what you know. Sorry. Next time. Oh, Pia. Why here? Now my whole family. It would do what you buy. Was a jar or hens? Bibia. Why no quanso? Maybe my pajamas. Mama mo sema abofra no wa ya je pa. Mama, why are you to be called? Okay, that's absolutely incredible. Why are you telling someone so nanso asante for de efitete chidi na ochedi mpoma ya kukudura yedidi okun eni me kana maka akosi se eye agbani ni man friendly bet na drobon su fem bebia ya friend Akyerema na ni jumadi a odini se osise bibifo potoma kosiponi a poto kasem yebeka se human trafficking sabreni so na ye hilidi di na fekan enti na fekan ye na adin se enya de obeye nhyenhan ama Akyerema bene man moja agro atope enti otu ni susa ye na fofia toata achache ni bi ku na fekan ma na gina home kumawufo wa kukudro na woni kukwo wokumu na Tweneboah Kodua wo fane na fekan eti wo ye na adin se obesoi Akyerema so na nyade a okun ya ambetwada kasama ewo mu ni se enam sa esai so ana abasi hinya ni di inti amu akantanko ene sei sabreno onu na ye abranti a wo ye na adin se oni Tweneboah beka abum edi sa okun nani enam sa ekun isuna yenya atentembe benchriye ewo ya sentiment mu ha omudin kunim jinyama we nyina ba enu na Tweneboah Kodua ka se onkanta na oni amafenyi fensieni abra op nananum abakwasem ba ko a edimu na mu ohyam ni bi entiene sene samo bono na owusu enti amwakantam dia monkai se owakukudura yedeku na santefo beka no da na owusu enti amwakantam ku nyankwada onkwaso mididi obe manwesi mididi oba aku mesumididi bema Kodua Mr. Boyton Peto comments. Obaku. Sir. At the same. Namia. Name Asapa. Why are there? Near Eddie Kano or Professor no Efe. But your mamma and some kakama.
na ofa so na afa wa kire se ye wa santemam na ye Kumawuman wa ya de pa kwan a wa fa so a wa kire ye na wo ye ntam ene na tan kunya ni kase a oye ewo abra se de wo kan ya no na se mesre kasa na wo kan ya no kakra kan se akwasi broni a wo se ne to de omo ba ha no omo pese omo de yen abakosem no ene japade a yewo ewo yabakosem no edede agro nenso mama yamu kwan a yamfa so anase fa so a yampen ama o manfa nia yewo na eso bo no amfa nia agro ede kire ya na nanu mama ya te asese yehunu se na nanso wo dibre ewo ne niam nyina oyemu enonti na ensese de na dibre no so etotofo waya de pa na me hira na yero ho tambia so na sese ya mofa kokoduro nkasa mofa kokoduro nkasa na microphone koma no na obi a wo ha bia nte de wo ka me da ase bebre oh se pa ema oba aku oh ensamoni so oba ku presentation I don't know Asante mai wakasa bi se drama fun so a ene ye kaya no se dru bra ye beye bibia ene ye ka Barima Tweneboah Kodua na so na e wo se o ma na mu kwan esan asante man kosunti na ade a wo ye ne ma ne sombo ma o sei tutu ene sikadwa se me kaya abakose mi ya tefa gosu kwaman domase eni kuro a ekika homi nyina na eba Appiah Tweneboah Kodua ye ose tutu benku so he enti wo hwe se bibiboni bia entu ose tutu abakose mameti asiese eye edue na busua ene bechichiri Kumawuman ena afeso omo akraboa ene kraman fufu a ofri eboma chakoko tia no omobo emrane na ya jeso Trianaba nanano etitiri eniti matemuafu midi ene wohema Tweneboah Kodua di bra obedi ye enu ni o medamuasi kasa no ene easy santi se enkono no be perform na ya boy nsem edi amawo na bibia aye kama pa ohema oyeti yiwano hwam mamenko nana abna na also enkasa afa the display of aye ohema nana abna your chair ohema why are you one thing I can say next time so we present their outfit na I was all share outfit ebe match amama na oye inti why are you why Dana abna edasi yama some fama ayo ohema pio ohema ayadie pa ayadie no for some Asia me ya kwa bia asante kotokodehye
na entwene ne intumpan kasa miti die Akyerema sawa hwemi bibi kakra Abrefikoto mi free asante kumawu ewo ya sante memu hadie so wonya dofuo bi na sa oye waye ana ubuna wotumi tu bedin eno nti na ye frɛ abrefikoto mi free kumawu nti mediani amepapa ne fufuo ne nkrankra kwan na se wonya dwanam bi di wana enye ne wakumekra ewo asante memu no otufuo na osei tutu ababio Ninchai ena obehu efatilita awonaga ena afei kumeru esansa ye him point sikaja suonti sika kokko de ye fa me kakra aha de ye pa ahoseb esansa ye nim ahoje na sawoba asantememu a yamamre ne yamane ba ko a yemfa endi agwakra ne eyiyo Enti sa obabra na so wu a wobusuafo beye wo ayi konkron eho na wo behu se yamamre ne yamane edi ahin na sa oba asantememu a ade bia akwasi broni fe ne se the garden city esanse oba asantememu a edodode endia ene inhire abuso midid abrefikoto ayemi awu aseme ye asantini ayemi awu aseme ye osei tutu na ababia wa otosu mienu de hye ayemi wo awu aseme ye baafo Tweneboah de hye asantiman Kumawuman memamu nyina afihia ko esanso mamu akwaba ebe the final of Miss Akyerema 2023 medamo asi Yo, Miss PC, Mamako. Okay. Abrafi. Sorry. Nami adumo na answe. Nami adumo na so mo. Minim se ye kire amamre. Nanso when you know wa ma hu de wo kasa fa ho poti. Ye kire amamre de nanso na wasanka wo danadi. Ema ye hu. But anyway, sample amen e wo hase. O kasa na metie o pa na oka assembly me pesa obo amekakra. Oka inhire e di adea. Inhire na wo kan na inhire. Pa cho inhire. Okay. Why adea na meka say o kasa no manage hu pa. The way I was starting, na say the na ye kan no opeke enti o sha se na signal ma me oti me sabe ku say aha say kasa ne say na ye pe in fact akukudura o de sha se no o ya de and afi so even though ye hu topic ni the party ye wan ka ho asa na so say the na wo si kire ya mamre e wa santiman ene niema ahodo a ye wo ha se egapade no na efe o ya de pa mama ye mo yensem ema no oh abrafi ena de ne de ababe to fam boko no abrafi koto we de minya so se koto we be ye bi atete de o san ka ye pa ema abrafi abra no so de de kama ababe to fam no no Kumawuman atituni eniti amashiemu aha mima obibia atnasi esense yedi brene edi dimadi eniti mepesa mete won kakwa de chrom inkwa yede chechre asantiman dosu ebile agogo asumenya bompata kwamai sepa goso offenso apromase nemenka eka
Injo Kumawu ni sa impraying and ye ekeke kahoma ebotipe me baba chomu Kumawuman di bread esan say efie isu esikafo Kumawuman sombuma asantuma na no korisoma ewom ni say Barima di ya fani Barima tu wa kwedia minim dia kakra minim fa inquire de chire asantuma ho ana me de bram Some person had the tradition. Mondali star 920 star 922 ash. Minor micro F812 in penny 4 mid Damasi. Nyansapo Oyati, when I can some money view, when you can some money view. Akrano ayati yopa yansamono ade dadwa esese hona yesero yansam afa amano na ayati yopa na ntachiwa kusi ubi kwa die enka wafo kan That's mesh double proba Ntumano actually na nia opa se ope no hudo de oka actually waya de na so ka o ma o so ka kra nka ofu akede no that's Tweneboah Kodua no disem ne abra ofesa odimiti beje Akyerema Kumawuman yenim tanyo esan Tweneboah Kodua no disem nti se ye kai Kumawuman ni ehuni se ye di umana na osei to the second Misika Jacosi, Sabe Kairia, Kumawuman fititi Obama Kuma, Nanity Pens will be made, Accessible, Aja Asimena, Doma, Mampo, Edis, Abona, Ni Incro, Aka, Akikano, now a moment sounded very much Tweneboah Kodua, a sign Akukoju, Ni in Sientina, yet Barima Sabem Kumso, South Ribbon Kumso Ba. Yes, very much Tweneboah Kodua who produce 70. Yes, Kumawuman Brahman said, Akyerema, near just say, in my mama, Timidisi, not make sure say, very much Tweneboah Kodua, I could produce some of Bayana. Yes, Kumawuman Brahman, made Amos Emmanuel. Thank you for reminding us of who we are. And I say, presentation is good. But Mr. One watch on almost Montreal almost said you front man. I've been body Garaka, but you need to say, Mr. Pennyphone and Chaperons. Montreal almost said you front man, and I mean in our presentation. My animal, my yet to a money manka, and you can see it or more, Madame. Oh, ensemble, now you're supposed to. Me are two for banking here. Sebana ho bamba. E feeling sabenkum so no. E ya na emuya dinye. E sanse me. Many Barima Tweneboah Kodua. Sebana hi se mu so a. Me hwese bibia be kwaso wanu. Esan me dibrenti otu fo otu ana metu oti ana metia se me kase me wa kukudura na me nyina so ane se me na me di mitiji Akyerema
ansana asanteman bɛyɛ asanteman esan sɛ Kumawuman nyinaa yɛ aduanafo na yɛsan so yɛ asantemansa na ɛwɔ nkuro bi te sɛ Dɔma Akyerema so yɛ asanteman mi yɛ Tweneboah Kodua ɛna me so ti na asanteman ti mi di asante huawa no ho asomenya agogo sameka na me nkanja ofin so ɛna me so mpa me de sum osetutunti ɔka me bata ne ho ɔde me yɛ na agena Kumawu adihye nyina yɛ aduanafo ɛno na ɔka me piefi ɛfoma na eja koko etiana no enti sɛ yɛ fɛ yɛ aduana ba na yɛ agisu sɛ ojaba me damu ase Mr. Damu ase pa Richard ampa oye roti ampa na say love oye wa no se official tie no e gbe won ko la nti ase anya so nketu ko la twon sam biem fama Richard abwate na ba yi wana ya die yi pa anya so nketu ko la mama ko judges no Mr. Frank Rich love Mr. Mike and Mama Madam Rich love da etese nyame adumo ye de nyame ase afade de wo se obi a ni abre pa waya de wa me yehu Kumawu ene asanteman abakosem wa kire ne ma bebre Kumawu dibre ode wo eye na o se tutu eye asante ehene ahemfi na okasa no okasa bi wo se so menya asomenya eno ye de eye nkuro ni bi sa bachan eye asumenya enye somenya and next time bia ya na wahwe eno so yie if you say ye fia tete abakosem nti ya na wahwe eno so yie odo waya de o diction ni obi bia boldness meni aje mo pa waya de nyame nhyira that was mo mo fe ma go from waya de N-K-Y-E Kwanche Kayampa se etuotua esi Barima bo me yakobia asante kotoko Barima a me fitwe dwampon ni tetentrede semuni ma enam me so na asanteman beye asanteman eye me na oti kokoso nana osetutu di mi gina ho esan nsu bo sikadwa ho ban akukudro insi anyete mapa me woma me menti ena me shade na ye bi se ensese wo bia de sikanka Kumawu ni bia Kumawuman waya oya ye nimko aye me dini Barima Tweneboah Kodua abako semba kwa edimu nemu hia wo ye Kumawuman mu hanie entimu mayenso na yemfa hwahwa ye ho me damwase Mr. Watching. Yes. It is saying. Yami ado. And I ask the kind
when you ever come to train nipa or don't far entity. Mesem Yamwa and Mofrano is answered over chair a mamre na Okoshe Mammy can say on Pabuaya Dear Nelson Wamwa Ushe and somehow can a mamre Efa Kumawuman any a Santa Mine. It now was our hofasio be beer at Tissa. The woman said, Yes, shall no a yen Oba hofasio be a dear Nenso 1 wine. Your best row mopa. But Ninachin, why are there Cassan the way I now see a council and said there was a part and sound on tomorrow. Sebaya will be a wahabia a better no. Why are there? Watch rain and mamre non so. Watch rain and mamre no abo homo de nim. Baby a name me how kakra a year. Said a long for so this year. We are looking why are there? That's me away some man. Yo, it's in the same way ye and no every what year, why ya dear, 1 year no every what year, let's say. So the last person on my list, you know. Ono and a desire of fire. You will never May Adriana Abusia Mensa. Na sani asante ka akasa bi se efie bia mensa wo no na ewo se mehra me mensa sem etre asante mai abra asante mai tuoto ye me ye Barima Tweneboah Kodua me free tetentrede o twedi ampon me bo me de me ma asante mai eni sikadwa kofi enu nti na me wo odo de ma me mai enkane no Enkra na ya de omo chechre asante mainu bine asumenya bompata ofenso dumase apeja any inkro bebra ekeka ho ena miankasa mikra ye friend Kumawuman esan se aduanafo na ebechichiri Kumawuman na aduanafo ya asanso ya asante man piesie na ya saye mrane se aduana chia brade ne de na atrese ye damusronko me ye aduana abusua mensa na sane asante kan akasa bi se efie bia mensa wo na ewose me tre me mensa sem etre asante man ebra asante man toto ye ema asante ye di ema emema dane ema ehona me hrijina se bema ema me ho kwan ema asante man ensusuye any omagina tu a omususu ye no ebe mu eponim ewo mu se ahemfo no bi de omu nkwatwa aso de nanso me na me ye onipa se me ma me ho kwan a asante man ensusu ye any omagina tu ebe ba mu eponim meti otumfo ensa benkum so me try se me ye oti benkum so na osei tutu mi di mu masikadwa asante mai ena afe Kumawuman ebraso se ye de Tweneboah Kodua ensema obeye ye be hoa ye ho esan Kumawuman enkwasuenti nananom etitire ni eninti me mindfo mi din ene agudie yabakasam ba kwa edim na emu ohwam na enika ba ko na me de be som medamo asema no es. Okay, thank you. Thank you somebody so I know that. Over to my judges. A good year. Say. Why are they? Medas. I'm here. Kumawuman abakosem. Ena yameka kakra bia say Mr. Wafadie no. So minua boache ekan.
same thing na ese kosuntia na wahweniye empaboa na amode ba amode kire amamre ne amane no ene no enko tia na wahweniye do waya de pa mesro mama mo sema abofra no no waya de Eda sena ya koso Carol say Akyerema Miss Akyerema 2023 grand finale asida kese ya koma nana abako here eye Ebenezer
kama favor de kete wese start here free you saho first contestant here na se de bia obi anu maye ye free hwa ye banya ntachua olazi afei pokia raso obeku abedin sebi agudie abedin sebi favor abedin sebi mira ohima abedin sebi sika abedin sebi abrafi me we oni mie bodumase na na ataba for the share efia ataba for the share rich love ataba for the share ena kwanche abase. These are our 12 beautiful contestants. Jumedi ni yeshansi no ye mamoti ye said obedi kan no ye be man tabletop fridge ye be man crown ye be man sash ye be man hamper. I don't call for amano 6 gallons of hand sanitizer or the beko akoche school for 30 pieces of mosquito net or the beko akoche school for so muna entontom da muno muna napa no munsia de the better sum yenu afei the obedi kan no ne certificates ena nananom so aye hampers kese abesra hemfo omo aye hampers kese fefefe di ba beje omo de hye ne kwan the better sum yenu honorable NS ya wanim adaroma obema ni TV obema ni scholarship yebema no hamper afei nia ekeka ho no ye de asoso nia obata som yensa na nakuna do yadom adaroma yebema no war fan kese na yama no hamper na honorable NS ya anim so ama no sponsorship eno na waye de abra ye fefefe a esi ho mu wi me fa me chere no obo ho wa huni ye ade no so de afa me kwa me so na me say paper say nye paper glass ma me fa winner ne de no enko che so mam winner ne de ni scholarship from honorable NS Yao Enim partial scholarship the obedi first no the obedi second say ya bia na de be ma no the obedi third obeje ni a wodi be ni so wodi beto ho uwie JHS na wo ko SSA wodi kwa honorable obesho kama onyu hamo over to my judges eviction time iti enche yebehu the obesho team yebehu the obesho ahenche no ahenche ne se ni aya no your first runner second runner and the same second runner Sani ayano. It is no eguso. Ekikani emabo. Enche. Ya de bibia ebegu na kwen. Ya beda masiki mu so. Say dwumadi ne ya hyase no ye ne mo a. Mu voting. Ma ho fama eni mu bibia maboa amadwumadi no ene yewie ye beda mase bebre madaji amase no titiru nananom se ebremu mo kanye ho na mobo ye chido ye da mase papa ene honorable a ode nani bonyam ebeta adwumadi nachi ayya Yake kanyema isieni Yedamase ewo madaje ene mo bra wodi amaye wo pretie we yi Ye be shafe adiduma no ai yedi ni yie pa Ye kanyina ne se emofra no omaya ade Obia ye star Appiah yes star because no more 15 and 18 contestants wow and omako abedru and na eye fana na e say achade ne so ho ye pede ode be kofi tie sebre no Appiah brawanim
Favor, Brawanim. Oh, Rachel, Kahubi. Oh, Alia. Osa, Bra. Which now? Oh, ha, and a BBC. Alia. Oh, so much you can't catch them or say voting 81 pa. Asana by judges, young man fly like a campo. It's yet a campo. Ah, yeah, no voting, I'm with the man. You're dealing in our campo, no. Aha, and I assemble the war. Na aha, every man so to make it sorry. Any family and son you. Na ya de I chena ma wo. Ye be first runner. Second runner. Na say omu nyina no. Yes remo. Mo amaka no. Mo ya de. Ye nyi wo kire se wo anya de. Why are dear pa? Oh, it's right now. No, Mokoma chica credit my. Oh, Brownim kakra. Appiah, Kamubi. I can't see in serious equal. And now say vote. I'm Macasitino. And my competition very hot. It's yet in some pockets. Ebesia Yana Kasaya Assembly Man, a honorable Samson Amanfa, Abra Oba representative. Representing Yama, a year, Quanti, and Yamaye, Quanti, Quanti, Eti, Honorable Chauye, Eddie, Ma, a year, Quanti, Honorable Eddie Ma Quanti, Mamma Sampa, from a Quanti, and easy so make it to my ever hassle, and easy. Eti Quanti, aya de papa, Mamma Samano, Bona, Manco, a cow barco, aha, Eti Quanti at the yard, Appiah, aha, Appiah, so a better dear, Appiah, better dear. It's Mamma Sama Appiah, aha, Mamma Sam Casepa from Appiah, Cotton, Mamma Sam and from Appiah, Cotton. Nobody some Bopa giant honorable cry, Amanaka Tenasi. Honorable, aha. Oh, Mamma Sapa, say your honorable and the next presiding number. And what I said to Kumawuman district, and there is a Mamma Sapa, aha, Mamma Sapa, honorable. Yeah, it is who are represented at the Maya. Prophet Samson Amwakoyene,
ɛyɛ future glory pastor ɔwɔ ha sɛ moma me nsɛm paa ɛmfama ɔsɔfo a wɔda ɛyɛ future glory ano bisu kodi wɛrɛ a moma me nsɛm fama papa papa ɛde ɛyɛ wei ɛbɛma ɔbɛɛku a abariwɛ ɔbɛɛku ne wutwa papa ɛde bɛma ɔbɛɛku papa ɛde ma ɔbɛɛku moma me nsɛm fama ɔbɛɛku ɛnyɛ easy sɛ wobɛtumi adi dwuma sɛ papa mɛnkɔ ti na sa ɛfama ɛyɛ sika nso abɛgyere deɛ kama nti sika afei ne yɛde ne nsɛmpɔ ɛgya yɛ papa kwan aberɛ a ɔkɔtena si na yɛto yɛn nsa ɛyɛ frɛ ɛyɛ Mr. Tilaman Frank aberɛ a ɔno nso bɛpresente ɛde ama ɛyɛ Nyansapo mama mo nsɛm ɛmfama ɛyɛ Nyansapo ɛyɛ honorable ɛna ne ba no Nyansapo mukose kakra mukose na yodeki Nyansapo good honorable ɛyɛ Samson Amankwa Besro assemblyman ɛyɛ ne ba Nyansapo mama mo nsɛm paa ne yɛde nsɛmbɔ ɛgya yɛ papa tina man kwan ne yɛato yɛn nsa de afrɛ engineer Dominic anan a yɛfrɛ no King Lu mama mo nsɛm paa King Lu na wabɛ presente ɛde ama agudeɛ mama mo nsɛm ɛmfama agudeɛ aberɛ a wɔba bɛgye ɛyɛ ne nneɛma a wɔdeserve agudeɛ you have done well done agudeɛ wɔyɛ ade papaapa alright yɛde nsɛmpɔ ɛgya ɛyɛ King Lu kwan deɛ a ne yɛsɛ yɛto yɛn nsa ɛde afra honorable Puama Eric a wɔwɔ bɔdom ase etia a wɔyɛ etia assemblyman moma me nsɛm bɛhyɛ honorable kwan yɛde ka kyɛ sɛ dwumadie yi ɛnyɛ yɛn nko a ne yɛdi ɛmmɔ Kumawuman nyinaa ɛna yɛdi sɛ toma wɔ sɛ nti honorable ɛde ma ɛyɛ Ɔhema very good Ɔhema nti wo so wodeɛ ne yɛgye nice one moma me nsɛm fa nya honorable kwan afei baabi a wɔ bia na wɔkɔ nsɛm kɛseɛ paa de ama yɛ ahema wae obi biara di nkonim wontie deɛ meekɛn bɔ wo nsɛm fa ma yɛ ahema wei sɛ dwuma a woma di no ɛnyɛ easy enti bɔ wo nsɛm fa ma ɔmoma me that's it. And see, yes, that's it. Poki, are you there? Thank you. Question number 7. Judges, question number 7. Okay. A question here. State any 3 problems of teenage pregnancy. Was it? Yeah, Santiago, many a money, and I don't see her. And 20 for Pasigonica, Sanka Sanchez, and Anamsa. Oh, catchy! It's not so what's also a so. Oh, catchy, or did she? It's Miss Madama. I can't know her. Now, young queen, Yo, Pokia, Mamma Fanko Castle. Osema, a how me and son, a what employing family. And Boama and you are, and you may a messima. Okay. Emma and Ma and Tumpon. Okay. And Boa Emma and Ma and to me meaning question. Am I am bra?
Mama must have a friend. Why Thank you for here. To your second contestant, Favor. Question number 5. That is question number 5. Minim sebo Michael. It's question number 5. Mumusamaye. Why? That is entientium. Favor. Yaka emperor ni say edi an emperor ni say. Emperor ni say adia emwa emma oba enyi indu actually. Oh, Medas, why are you? thank you. Favor ya there. Contestant number 3. BM 10 10. 10 10 BM. Question number 9. Osa. Why abayiwe afutu ben na obetumi dia ma oyonko abayiwa ewo empewa nyinsan Asam kakra no waka ni se e wo se emaya no awasa emaya eka bibie hia wo mu eche wo mu ma se ne be ya enkofa empewanyi nsema sempo wo mu ma mi ntimi no mbe ya do mbe bi aso mbe ya mo Contestant number 4. 3. Appiah, the question is saying, would you decide a dear bay now for ya? A bit to me, ama employee saying a swati and I say bit chakra. Sema emanfon mutu mumana afutupa wodo mufa kwantinis o show biye akra no ontimi koye nyoma onkoye mema se we nane asema meka chem afa impronis Nine. What did they say? Rich love. A foot to obey, and now the Bema teenage boy. A family when you say. A foot time the Bema and Mema say, or mobile show most. No, Mamma, you know, Yanni, Andrew baby. Said yet, or mobile or her. Yes, even young. Kasa. That is young man, see, you baby. No, so China, you see, you fair. Say, and not say a warrior, and not employing send their emblem. Now you may drew and mercy hour after your money and back, Madame was. Fire, dear. It's a memano. More Mundru on one chain. Now a brand of one will be true. Oh, okay, thank you. I find you to solidaries. Yenim said to me, Omo ya de power, I a friend of best talent and a fee. Omo man what's it? Now, fee or master mom would buy a wood, and your friend most eloquent and a fee. Contestant in our certificates. Your baba presents your mom and son. Your crowning. Into young Samuel. Your babon some ye did some bonny GDA ever shia papa aqua. Semen shiana caprogram can be Tommy. My name organizers name said Papa no wa me here pa ba programming to see you. Now your penny for di mu krom ha. Na nchira ni na tena
and I'm in na ye jina ha. It's organizers more ha mo fa dede and it's someone share ya papa. Honorable Abaje no me tell you Ninya be ma lo. Ninya be ma yo boy. Ahwefo ene ahogo a mo hye mu ha. Ninya be me yo bi akomo da na koma so. Enti na wo gina mu gina machi. Ode tinetine. Bible kwaka se dimi pata abofra koma ho. Ye de aba ne wai santi tini nyina me papa ne de mame. Nti ene nkola ye o makai a o mabo mo modi. Ono na be sa presentation na man timi hande over ma adonten hima na audition ke na hye so me da mo ase. Me promotion. Se de bidi kaka ye hye de me na se. Woni asana fo de hye adonten hima ye se na me kasa. Ba ye adwuma nti mi minim aya sta kaka na na. Timi body na on present man. E ba chona na de odika aya regular. Oh, mama Monsen. Nana mbacho de watoso pokuya. Na favor oh, do ask me why. Okay. Okay. Appiah. Okay. Sir. Okay, Papa, yeah, that's it. Nyankopon show bebe. Omo nkwasentin. We say the name for tonight. Ai. We nya be mam the name for tonight. So me fa no ko. Eti that is not what ho ama ye wo. Medasi. Ati wafo a etena adwa achi. Nipa be enum. Ansana no. Mama me sima na me fa enka asem kakra bi se somo hweya na atemafo no ye nipa num na sese ya mprempren de abeka enipa mensa de esase omo eye bia kan ye ho ema ye no ya ye bibia awi na ebinum ekọ achirichiri ebi kọ akra ebi nso ekọ bia ewachi eno ntise hunhun atemwafo mienu aka no ha na ayesa ana etie nemum de esese omoboama ya nyensa aka ha ne ye bia no ya ye awie ti medamase bebre afei atemwafo enum a etena adwana chi no ye ka yentim epam ho na ye ka eti epam ho no Yedikai every most eloquent. Now, most eloquent, you know, the most eloquent now you person you try say. Nipa, and I say contestants are who do a bar stage, you know. They say so very high, ya power be every amomoka amaka enumi. Now enumuno. Near oba stage a otumi echeche ne niamani mu ema efefiko in kasa yemu in creativity a ode kan saa niama no na o present here na ya hwe saa niama nyina ke kan bo mu a yenya most eloquent eno ti makom anim straight na
mabo onipa ko a onyae ekaka eti pam ho eka most eloquent na eye nipa ahodo ya ejina o nipa numi nia ekoma no eye favor One mesemo ni ya sansa mono Asia nana ba fa he ai wono na ebe your presentation no I'm afraid nana ejari Kodua aba fa he enye no meso na wo dey I plug no eba nana eba be handing over I'm a favor well done. You fought a good fight. Why dear? Namisha, you will be amped on my ready favor. Than when you ban and check a car. Now on fire your pepper, Madam Master. Favor, most eloquent for the show. Most eloquent for the show. So, why dear? Yankupon on sure. You will be our first appointment in P. That's it. Nana, that's it. Yankopon, inshallah. Your next award, a fashion designer and other pretty. It's me, Jack, as a judge here. Now, Appiah Fashions, the CEO of Appiah Fashions, over stage or Appiah, judges, and I'll say star performer, and star performer for the day with us. Appiah Fashions, Madam, where? Mepa Marshall, ye na raceness say anadri. Oba oyad, ohima oyad, ye can max nina boom, nentari shame, ne casa, ne nantium. Judges nina yajuna say the star performer for this night is no other person than Appiah. It's already a quick one. Last 2 weeks now, Appiah and star performer, ya financially amano, ya first half when you so now or the other come now ya the amano. Ya the meaning amana boom. Last week ya mana shade. Appiah and star performer for last 2 weeks and then this week. Pacho yendani winning share kakra. Fasiyama yendi yeah. Star performer, 2-star performers. Thank you so much. Mr. Mama, you're ready because you're there in your drop on. And the beer you know. Your drop on. Janice, they said I'm no more real. Yeah, I do not know I'm here, Mike. It's no Mike. Now more come answer. Yes, start free. 4th runner up, your torso 5. Me about 3rd runner up, your torso 3. Your torso 5, your torso 4, your torso 3. But say no. What be announcing your torso 4 and your torso 5 no? Na moja na fe. Monya ne sama me. Na omo won so enko be present award on be ka che me ni mo ebi da masen me sha. Yo, yes here that say. Yes, Breno. Yanko 4th runner-up. 4th runner-up. Ekoma. Rich Love. Mama Musemano. Why are they? But for now, presentation, no more money cost. Nipa, Obabe presentation, no.
you call third runner-up. Third runner-up. Ekoma Usa. Bausama Usa pa. And then I find your name come up. That is third runner-up. Usa. Yes, from what you do, Mariani, Madaroma. It's more than a seco. Madaroma, Obesia CCA. This is a candy pamiasa. Bakona de I ain't Channy Coffee. Now, Omoma can for Abodichido. Aha, and I fell. Appiah, that is a favor. Procure. Second run-up. Oh, Appiah. If there no presentation, also air console. Presentation on our apostle. Presentation on our apostle. Among 19 contestants, she has managed to come on top of the third escape position. Mr. On the canwa, Mufaka National. Presentation is also na DJ ode nyum kakra fast here, na dey fast here. Na ha ye dika. Afei ye pe winner. Ene bi o to si mi enu. Yo to si mi enu na na be so e. Ena representing ni amama no. But the son say Akyerema mu no so mbunti. E wo say ye bo winner no. Na aye ye chief executive producer ye penny kwanche for odi anim. E o dwuma dey mu. E dey ahenso ne be sha. No ni amama no. Answer. Eti me sha mo dum na ma right ni nyina ma me sha mo. Okay, aka say no. Aka the other part no. Me sha munya di a minute silence. Aha right ni ndum ye. Ndum ya ye adwuma ni ti mo make sure ndum. Okay, me sha mo a minute silence for Akyerema. Nana the year baby a wutina bia me nim say wo kra. Ani Baby, are you dream? Yes, Ramo. Yes, Ramo. Yes, Ramo. First runner. A winner of this pageant goes to no other person than Appiah.
for Kumawuman, Bestroma, Abase, Ebenezer, and Kumawu constituency, a man in I Wahana dream. Yabeda Obibiase, and then we drew a one thing, the share a donwa, a wear chair, and no chair or dra. Sikapa. What the program iba bestro ediaba Kodua imu ene yampota mu hagina we eye nneoma ye hwehwe se ye de beba ye man mu ha ye launch program yi mene nananom bai ye behwe adwumadi no ene nneoma na organizers de agukwan mu Ebenezer program we are on the challenges. More going through challenges now. But and then watch I say the amodi see money so no namunim the amoshe chronon so egunu emfaswa ewo dwumadi emu me bae me hwe me nuanu me free ra so bae me nuanu me free bodoma se bae and Niger omode time omo contestants echia and no chair and cabo mu adwumadi say etimide ba yaman your best organizers going forward medika kan lunch and say yamomodia niamfa nipa ewo yen district mu ha nyina enka ho na yehu ne say eye Kumawu nyina na eye na enkoye ekro ba ku mienu miensa bi na aye Kumawuman nyina na yakan ho abomu a ye Miss Akyerema na ama edimu yi afei so me kan samba ku mienu bi me ba lunch no menim se yenian monketu a wa ha de ani je no kwa na ya omo behwe ba de mesre ne se enuoma yemma yenuanom eda na di kyereye amamra ewo yekuredua mu
menim say enye program yasia nanka enipa bebre nim abakosama ewo ye krom ha enam program yi mu ama mpanim for kra nioma na omunim no ene omasua afei so meka bibi say we enye beauty contest o ye besua nioma ye teenage pregnancy ati say ewo Ghana man mu ha ye fasa adwumadie so ebodero ema ye mofra hunu adepa ewo emumasua mu na yama ye ni epu emumasua ene enioma ede empunsuo ba oman mu ye nim se ye wo enimdefo bebre ewo besru Kodua ye wo bi wo Kumawuman mu ha enye ahoɔfɛ ne sɛ wadrɛsia na wonam hɔ ba deɛ edia wo mu no ɛno ɛnɛma wahoɔfɛ ɛdaadi etimɛsrɛ yɛn nuanom ahoɔfɛfo amoaba yɛmfa yɛahoɔfɛ no ɛntɔn nneɔma pa nneɔma pa ne bi ne adesua ɛnwomasua na yɛakyerɛ afoforɔ sɛ enye ensano ana dubone no edebema ya brabo esi amaye yemfa bibibia yeye bia no discipline enkomu yenim se ahai kuayo ya dia bebre na ye ebi mo aye kua esidan ewo kromu ha ebi mo aye kua aye nyoma bebre de omoma no makosuku ama na ebi e doctor for ebi a lawyer for Tiebesremo. My first edition of Miss Akyerema Ebetwa Mukwa. Yemfa mu adesua na yemfa bobra ewe kromu na ene rasofo eba ha menim se bibia ebesua bia de ko ekrom ade akodi djuma ho boduma se mai wa ha ye de ko ekrom akodi djuma Kumawufu ewa ha yede kodi djuma besrofo so ayewa ha yede kodi djuma ewo ye kromu ne abodero ne amaman ne nyina hunu se emumasua eya dia ebepeja ye krom tiyema ye ninku emumasua ho na eno enebema ye aye adefo daache bi ene mre bi ebeba me do obi bia se ya daache abaha Eba na mofre gu eche no mpeso omure ma behwe bi denso akaka kra bi sika menim say next year there ahoden ba ye be sponsor ama mofra ni nyina etimi aba no mo so etimi abenya adesua ewo dwumadi ase ye da obi bia ase nananom ye da mo ase bebre Sebe ka ya twani mu nyame nai ebu afaso enye de ya twani mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya